Ngumbau Situ. Nitukwatania nake mwene Kivila wa Mcsk nikana tukavikie kumana yulua thukumi wake na ula kwithwa kumelelia mata utongoi wa kaunti ya Masaku nikana tukavikie na kumana maundu asweli ethi wa yikata na mivango myao kana mbiso yake ikwiteke nthini wa aini maitu ilembetani ya ukamba na nthio onthe ya Kenya na ndi na uthoche musiaise twende na kutambania imwe nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ otondo isi Ngumbau sio onthe siethi wana chalo na sietuma pondu ambaye ya mukamba sieta wa nthini wa Kivila kino tukavikia kuigwa ukewano kumiwona maundu ala methitwo mayika kwa ilia uni wa mukamba naende Lazarus tikaliwe nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ. Asante. Ndokethie musiaisia ni mutavyo umite bana nuwe o musiaisia na mwithukisia ni na ukethia wibala uwi masito makwa nita wa Lazarus wa Muli na numete ukamba wa Masaku kuya masinga na kwe vindani ninye niongamite chama cha ngwatanio ya aini ma Kenya ta national chairman. Nandi Lazarus ni mubeanu ndo awe wende na utedia kana mbiye ba une mwini nene se wolo tereti na pe mwini we musi utesi yo Mcsk we wayo mwa wewa siama sia aini ta priski sinu sia muthemba tosu notona kwelesya mundu musi siama ila sindini wa mwabuliosi wa aini ile itona kutethese aini ni seva na ndi tisio kanthini wa thukumi waku kwithwa we mwene Kivila wa chama cha Mcsk. Chama cha aini kila ni Mcsk. Ni chama kila kikwite aini maitu mande ya Kenya. Mwini wonthe nthini wa ngwatanio yesu kana mwabuliosi. Na ni chama kila kikola nasia mbesa kula mbathi siotumika na kula mbathi siotumika kumwe ni media house takukutui kula kungi ni mahoteli-ini ngali-ini inyosini ndukani ila siotambathi simoni kila bandu bonthe botumika wathi chama kiki kitumika kuondwa kuosanisia aini mbesa kuku na kumaia na ti uo kani twithaa na welfare ya aini tamwini ya wa mwini etwa mwini na mathina kwa uni ngwatianio thithia wanakuete aini pamwe na kuondwa lengo nene ya umasubia na indi twina ngwatianio ingi ila siungu wa Mcsk twina siama ingi na nibondo na kwasia kana gutavya mwithukisia nondo kiki ni chama cha aini palapo nthe withukisia we na palapo nthe umbona mwini ni wali leitha we ngwatianio ni ino nundu niyo ngwatianio kila ndu onthe methia wana ngwatianio sio na withia kila mundu evala withia wa hai na yuni wali leitha we nthini wa ngwatianio no nikanokethi wotona gutalika tamwini wa Kenya. Na ene mundu lika nthini wa ngwatanio ati ya mitalatala thipa uilika nthini wa ngwatanio no kana chamani ki cha aini pena mitalatalo ila yithia wathipo na mutalatalo wa mbe no ngina withwa we mwini cha keli no ngina witha wina mbathi ciaku ndu ina mbathi cia mundu ungi na ndu ina ila mbathi cia mabuku na kila kingi ni kana ni withia wana mbathi isu ciaku no ina wathi umwe wathi ucio umwe ni copyrighted we na copyright no to no register wathi ucio umwe wamina kwithwa na wathi ucio no wetae na wamina kuga maobisi-ini maitu pena ndevi ila wivani kana autone kwika application ya kuya membership ila ni angili 5 na no wivombeza isi ya angili 5 no kaima kwata namba ukaima ku approve kitumi nondo badila winete ni siene lakini no tabawa na either we namba thimbingi yewa mbadino to approve mbadi 5 o athanda ti waku no swito na kumwa kondo au ni betha aba ile na ibetha abe na nzama ile ya chuchu na mutalatala usuende ya kwa myai tena na endi namba ya kwe chuma. Ngili 5 ni kila ibinda mundu umya wathi mpya kana etha we mwini we member na ngili 5 na no ngine loka ukauma yolo wande. Ngili 5 ni one off. Ngili 5 wamina kosieva no una wa approve wani watuika member. Wamina kwitha namba thingi mpya nzao ula uende na kwina isio kita akwete ni mana ukoka kuongelela nundu akwithiwa mabindani ayela si kwina sikainwa nthini wa TV si amina kwina nthini wa TV ni kana itone kwitha itona ku monitor na ku capture nema nike wathi waku ni winikite no nginoka uwete nundu twina machine digital machine la twikia ile monitor amba thisu ukesaithia kila station yonde kwina nitona kwitha yoswa na ikamanika kananga nyane winie nundu wakwithwa ni ciukie na nundu cia amina kwikiwa nthini wa system ila twithia wana cio pau ni bopethia wa wathi ucio amina kunwa ni witha wisikie ucio ni wangania either kwa kwiweta
nundu zitaini mandanzi aingi withi amena masitwa maingi ma stage no tona thena masitwa tatatu ni twitha tona ku notice kana machine ici ni tona notice wathi uci ni wau no yesa isa ithi ayu ukwati wake ni wambia kutalika kwanza Yesu kwa waina wathi ukita kweta ukongelela o waina kaeta ukongelela na ni mana na ti lazima kaeta nundu yuyu ni twethiwe na ni twibindane ya digital no tona gutuma na email na wathi wako idika nthini wa system na musunga ata kila mwini utona ukwata nundu withi ave mwini ukwasia mwa yoba ikindu na kwata kana after 3 months baina ikindu na kwata ongea kwatie ngili 10 ongea kwata ngili yana musunga ata moka mana kila mwini wele ukwata ni asia ukulio suni welekania na muimi mbuya ya mina kua kwe muimi ubanda mbuya tana uwe ikoka ile wambi na kwe muimi ubanda mbuya ya uwa na kwe muimi sa ubanda tina mbuya yesa kothi kwa wa mina na kupanda ni betha ana kuimea kwa nthini wa wini kila kitu mabetha be na kibathukanio kesa ithi ya mwini uno kukwata kiki no ndana kwata kiki kana maia nene kiuge tengemeana kithito cha mwene kithito chuma na kindu cha mbe wikite bitia tanthini wa kusaubia mbathi ciaku no tona kwitha wina kusaubia mbathi ciaku kwa ali anju yo sabu yo sita we are serious no kesa ithi no ikalila ndi we waku nesa wisi kana mwithukicio lo kwithukicia kindu kiki ningwenda kwikia kindu kicio nthini wake kanendewe na biti lengi no tona kwikia biti ya promotion na marketing nthini wa we waku sindu ici cio ndewa makwithiwa nacio na kwithiwa na recording zeo quality nundu be recording ito na kwikiwa wathi uci waitwe TV ni tababa ukesaidia mwacia aye quality ici nditonekana kwa maundu acio nthe na wathi utena numa no wathi wina mautao macio niguo utuma mundu atona kwitha ekibathukanio no longi kwa ukira ndo no thuthia mwini nundu mwini wonthe ni mwini na baika mwini kanene na kamwini kanini ikia bitinde ni wa wini waku na usunge we mwene nundu ni we waku nundu ithie tu ithi studio naku tukakwie wino na wino na lo kwina no tona ito andu angi magakwithukicia no tona thi studio nzio ito no kutethecia te kwacia enda ulongi ino longi no kwacia yende to icio ne na tinzio kwigia tinzio kana ndo ngwiwa na biti yesu ti ya wathi usu kwa uni wailile kwithiwa wini change ya we waku ni kana we waku utone kwitha wi museo na kana we waku utone omeki kibathukanio nundu wethi wosaubite ona ndo kwata mbesa kwisila ski sana no kwata mbesa kwisila platform cie kibathukanio nundu we waku ni wetha wina quality na we waku ni wethi wotona kuthinde ni wa mitandao ye kibathukanio kwa ubiti ya mwini ni yetengemea mbesa iloko kwata ciana ata kwa mundu wina atwike member kwe mundu to no thiaga ino ukethukicia kila wine to nundu ithie ni tuto no kitikila lakini yesa ithia ni kitwitikila to yu utabia kana kiki kiyailite na icho tukwenda kwithiwa na seminars cia utabia aini wathi titola twa ndambi yake kala keta wakaseti tena ukandam yu andambu wathi wa muthemba ucio nake mwithukicia no kwenda kuigwa kindu kina quality nzio kindu kiumite nezai yu ithia yu no waina lakini wathi ucio waku ndwi bandu withi basa na isi to thikethio ya mwini ni kumanika kwiwika na matunda ala wailile ni ukwata kwisila bubu na ini mabindani amena mbesa tio momonete aini ni matwaite ngali aini ni mauwite numba aini ni megite maundu masio na manene kwanza bindani aini maundu maendenesa na maundu asio nthe maendenesa nundu ni maende na usubiwa na itwende na umasubia nundu itumendete na andu maito timinukilia maundu makothetie wini ni kena tulike maundu ni alange ukwenda kulika kuthukuma mwene nthi ona kutika o yuende na kumuthukuma ni challenge siwa ukomana na sindini wa kwithwa we mwene Kivila wa Mcsk challenge simwe ila tikomanite nacio nene ta niungamite aini ni kana payanza na bubwe tina pemwe ya president wa umisie na asia kana yu aini nomba cionthe ciotangas ni citho iye ba license kana inewe license be wa ciamba kwiba aini undu ucio ayo cio president wa nenie ende ku implement ni wethiwa wa take time na challenges ila tukwacia tutona kwithwa twina cio nundu wa compliance ukesaithia yuyu takethi wa kila media house ni kunenga na mbesa kuyana nundu kwa ilite tute umatia na wisaithia maundu ni metha mema cio lakini yuyu kwe bindani ndo no tunga mube andu ma media ni kwithwa ni tukona maende na kuiba pate mundu kumakulia challenge kila kingi kinene twende na face ni kana umundi uyu
pe mundu witawa matatu ma matatu tamaendete mayiba mbesa na no ngina uthi road block na ngali ibingiwe na polisi alikende ni asise na andu maitu ngali ndi na sticker na na mbenzi zio na TV na chao na neko thauka wathi lakini yu challenge la twina ni kwithwa tuyithia na polisi serikali ndio tunengete polisi na itwithi tuyenda kwithwa na polisi ni kana tutone kwitha tutona okolanilia ini maitu mbesa nundu andu maitu maithi lelo makaungamia ngali kwa ngali yebete na yeba na isu mbesa siebu mbinge mono pio na ni tunaendia kotini nundu ni right ito kwithiwa na polisi ta institution ile inge cionthe bank ni methiwa na polisi mundu la wenda kwithwa na polisi withiwa namo mama sese meko thukumyula wailite nundu twikisharia katibani kondo au ni tunaendia na twa asiai ni tukwenda twanewa kotonda na twa serve munene wa polisi na maundu asu yuno na tuye ni tukwata na itumila ine kitu ni kana twikethiwa nacio yitha itevo kila kingi andu mamba mapingwa amba masaya na saa isu athukumi maitu mayu thukuma wiyo yo yesa isaithia challenge chuni chethi wa kiasi ya kwamba pena stream ikwenda mbesa ya ile kwitha yete mbesa na toyivikia lakini yula no ni echuchini ni mandi enzienge na mandando metwa agents na alama tono thukuma saa kenda cio tuko andu asu metha maithukuma kwa ainiti na mupango muciola twikite kondu wen mutono kwata mbesa na yuyu oyo pembili pitie ya skiza yumwini au makiloko kwata keke nini mono choka 52 yu naombesa isu nundu mwe osu yambia kuthukuma immediately no nambia mwini yambia kwata mbesa nzio mono kwesela skizani na yu ne we wito kwesela sio mwe ula tunandikie ula mwethukisio neni wake museo pio ula waelesia maundu na mitala tala tondo kwenda kwika haini nienda kuya haini kana nitukuhakikisha kana kiutio kuwetwa tuna kwithiwa nitukwenda kithiwe na mbesa isito na kulikanthini wa haini na ngiasia aini maitu ma ukambani nundu ni nena kikamba takeka ni nena Kiswahili na asini ma Kenya aini maitu mo kambani na alamu iwa kikamba niendo mwe ayuyu iwa imoyo na ithai batone kama mukatana na mukasilila ni chao kitumie wenda kuthi ndini wa uteti kindu kimwe kila gitumie ni tona kwenda kuthi kotetie andu maitu na kamba mama saku nendie kwenda kuthi koteti nundwa maundu mana kindu chambe ndi mundu nambia ni thikoteti ninye ni wie ni ndona kuthi otetine na bani thia Kivila kini thani kalile ni Kivila choteti nundu ni choteti nundu ni tete aini Kivila kini kalile ni Kivila cha oversight nundu ni kalile Kenya yonthe nilia ili aini na kuhakikisha aini ni methiwa na maundu maseo nicho ni maete yesio museo nundu usu ni wiola na ile thangiteria wa oversight ni mekishua maundu mo ni methiwa me maseo yue bindani jiji twetha uingulia pwitina yulwa challenges ila tukwata challenges imwe ni talent legislation aini maitu niendo matabya kana kwisila ndu ni mama sako nundu nilikwa na ndu mama sako keti Kivila cha aini ni dio thukuma ndu mama sako moni meotete kiabu kila matana kwata na meoleta na hivyo moni meotete kiabu kwa ndu mama sako namo ningutethia wia wakwa undu batonekana nundu wia wa senator ni wako saubya miao wako oversight na wako represent maundu asu othe nundu notamonika ao bandu ni ba yuni meka kwanzia engi na kwanzia yoteti na nundu manini na wio kisomo ni nacho na kila chonthe chiendeka ndikatate kubungula nthini wotongo yosu na akamba maitu mewe mena senator wina kithito senator mekwiwa kalile Kivila kana balawu ni mekwiwa twina mutongo ywe bandu nini sema thina maitu mandu maitu kila kiumana masi kila mekwenda na muno muno meoileto na kumateria nthini wa kaunti itu ningwenda kuka kuthi kumathukuma yu ningwenda kuma kwa haini ninga mathukume na nenge ini tiando kwa wila ngwitha ngithukuma andu ma kaunti ya Masaku ona kwo twina aini maitu ala ni aini nthini wa kaunti itu na ala meunguni ya maleve nundu ta aini ni maisie nongi na mangwate kuoko ni kana matone ondwa mbunge ya seneti ni kana ngathukume andu ma Masaku na ngimalilikana ni nthini wa kou ni kana maundu momethiwe me maseo nani tekwendeo sio nangai yako kitikise mautondo etikise David kavikio kwata Kivila cha useneta Masako nundu akikwatona kwa niithiwa uinthukuma
na ni timu vyano ndo kandeni wa kilungu cha Ngumbau Situ. Asante mwana. Asante. Asante. Musaisia vauni vota vikamu iso wa kilungu cha Ngumbau Situ na indino wakeli ukite tukeriwa ona choingi vala tukeriwa na ndongo sia mwavuli wa Mcsk alama yatumite na kwiyumya nundu wa kusuvia we mwini wa ilembetani ya ukamba na nthio onthe ya Kenya ndikuendea kiwiyo cha kwa ila tiwanesa. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.